Алыстан жақындан көріп отқан біздің мекендештерге Машина Кейзі каналына қош келіңіздер. Жалпыңыздарға ассаламу алейкум. Қош шаарында Жапалақ базарындабыз. 12 ноябрь 2023 жыл. Найсасындағы уналарды, басы тақталған уналарды көрсетіп, сіздерге маалымат бере кетебіз. Бұл жерде тізіліп тұрады, бірақ көпчілігінің басы жазылған емес екен. Басы тақталған уналарды әлбетте көрсетіп кете береміз. К3-ті қанша деп отасыңар? Уалейкум ассалам. Қанша деп отасыңар? 15 000 долларға бере береді екенсіңер, жақсы. Линзаларда Туманниге 2019 1.6 свежий алып келінген, ашқысыз кіру бар. LED стоктор, камера, сонарлар. Жол сызығының ішінде жүру, монитор навигациясы менен, круиз контроль, отыруштарын жылытусы жана вентиляциясы екі позицияда, қара кожада, чуркағаны 71.900 километрді көрсетіп отады. К7 қанша олып отады? 17 000 доллар. Газ ба? Газ екен дейді. Газ 2.4 дейді. 2.4 бензин болып қалбай біле? Бензин да, газ емес. Газ 3 болады да, 3 көлемде. Бұл бензин екен. Машина Кейзі каналы. LED туманниктерді алдынан сонарлары бар. Күзгілерінде повторитель поворота, ашқысыз кіру. Екі режимде отыруштарында памяти. Арқанқы пардаларда электро көтеріліп түшіріледі. Ол басқыш арқылы чекесіндегі автохолд, электроручник, драйв мод, рулін жылытусы. Жақшы ем, К7-лерде опсалары жақшы олады. 131 000 километр чурқаған. Багажнигі дағы кенен, ортаңқы тоннельдағы бар, ұзын габаритті емес, бірақ ұзын жүктерді жүктеуінге жақшы. 17 000 доллар деп атады, айтылыш басы. Жақшы. Моғанда ол сілерде емес пе? Бұл кактус деп қойған ба, Citroen C4 екен. Францияның унасы 14 000 доллар бар. Шында көрінішті. Бұл Кореядан алып келінген француз унасы 14 000 доллар. Жақшы. Suzuki Ignis чаққан соның жақшынақай кроссоверлерін бері. Көріңіздер, монитор навигациясы мен, ограничитель скорости бар, мультироль. Европадан алып келінген 2018 қимылдатқышын көлемі 1.3 бензин. Коробка автомат 14 000 доллар. Бұл жақта ұшығуналар тұрады. Бағалары жазылған емес. Марс 205 кузовта С-класс. — 2017 Кореядан. Қимылдатқышын көлемі 2.2. Басы жазылып тұр, бір көрсетіп қойырайын. Кімдерге қызық болса, ошо телефон чалып сұрап біле оласыздар деп ойлаймыз. Арқа тарауынан көрініші. Малибундағы басы жазылған емес екен. Бұл жерде да бір өзгече машина бар. Hyundai маркасына тиесілі. Көріп қойыңыздар, астын башқаша екен. Hyundai не болып болады екен бұл? Каспер? Hyundai Каспер. 2022 қимылдатқышын көлемі 1 куб. Бензин бе? Бензин, турбина бар екен. Анда жақшы. 13 500 доллар, коробка автомат. Емі
Sırtlı görünüşün görölü. Kasklar uşunda olur eкен da. Бұл дағы кроссовер екен да. Спарктаркына окшоп мындайынан ачылат экен, эшиктердин ручкалары ушул жакта жайгашкан. Ушундай Каспер 10.000 километр эле чуркаптыр. Эми салону жөнөкөйрөөк эле, мындай өтө деле эмес, бирок рулдун жылытуусу бар, антизаноз бар. Отуруштарын жылытуусу жана вентиляциясы эки позицияда бар. Өзү бирок скромный көрүнгөн менен опсалары жакшы эле бар экен. 13,5 миң доллар. Болду. Жакшы, ушундай. Кыскача унаалар да келип атат. Sizde emesmi bu? Yok. Göreli. Bu astaktalgan unalar görsetebиз da, elbette. Assalamu alaikum. Qanday, işler жақшыбы? Кудайга шүгүр. Так, мо сенден экен, точно? Да, бир көрсөтүп болгондо. Hyundai Santa Fe 2021 бая жаңы дизайнда 2021. Кыймылдаткычын көлөмү 2 куб. Дизель да, Дизель. Көрсөтүп көрөлөм. Адаптивдүү круиз контроль бар. Селектор коробканын передачасы бая баскычтар менен баягы Сонатага окшошуп чыккан. Бунун баасы канча болду? 38 миң доллар. Кийин Sangyang Tivoli 2017, кыймылдаткычын көлөмү 1.6. Бензинби? Бензин. Бунда комплектациясы жакшы, кожасы эки түстө комбинацияланган, күрөң жана кара. Так. Спойлер. Санарлар бар. Ачкысыз кирүү. Баасы канча болду? 13,5 миң доллар. Кийинки дагы Santa Fe. 2019, кыймылдаткычтын көлөмү 2 куб, бензин экен бу. 27 миң километр чуркаган. Ачкысыз кирүү бар, көзгө көрүнбөгөн аймактарды башкаруу. Монитор навигациясы менен, климатоионизация воздухасы менен бар. Баасы канча болду? 26,5 миң. Анан Kia Sportage 2016, кыймылдаткычтын көлөмү 1.7, дизель. Сонарлар, камера бар. Сплошной реллинг. Монитор навигациясы менен, тоодон түшүү ассистенти бар, автостоп, круиз контроль. Баасы канча болду Sportage? 17 миң доллар. Булчу? Да, булар, Camry экен, Camry 70-чи кузов, американец окшойт, бу? Эмират, Дубай. Эмират. Кузовта Дубайдан алып келинген. 18 миң доллар. 2019, 2.5. Опсаларын айта кетели. Биз да август айларында ошол Биркен Араб Эмираттарына барганбыз. Эмираттардын өзүнөн да, ошондо бул такси болгон да. Таксиде, под такси болгон. Жакшы. Анан кийин Hyundai Sonata
New Rise. Корея. 2017 бензин екен, қимылдатқыштың көлемі 2 куб. 120 000 километр чуркаган. Монитору бар, планшет екен, Android қармайды екен да. Так, USB AUX бар, Drive Mode. Sanarlar бар, камера бар. Bunun бағасы қанша oldu? 15,5 мың доллар. Toyota Corolla. Алдынан парктрониктер, жана фара омывательдер бар, туманниктер. 2011 1.6 автомат Европадан. Арқасынан да санарлар бар. Күзгілерінде повторитель поворота. 4 айнектен электро көтөргүчтө. Корректировка фар, электро күзгілер, рулю кожа, мультибасқыштары бар. Отыруштарын алдындағы отыруштарында жылыту бар. 1 зоналуу климатта. Басы қанша oldu? 12,5 мың доллар. Ушуга тиешелүү экен да. Кош берет экенсиңер да. Ушул кышкы 4 дөңгөлөгү мына накта липучкада, протекторларда жакшы алды экен. Бар экен. Hyundai Sonata New Rise. Екі мың 17 кыймылдаткычтын көлөмү 2 куб, Кореядан газ. Заводской газ, 5-нчи муындагы газ. Жакшы болот, үнөмдүү жана коопсуз болот 5-нчи муундагылар. Эко актив бар, мультируль. Багыдагы адашпасам 85 литрге болуш керек. Монитор бар бунда да. Баасы канча oldu? 13,5 мың доллар. Болды. Бұл жақта дағы бір қызық. Мыналар бар екен. Kia Carnival жаңы кузовында. Көрдіңіздер, дизайны ушундай болуп чыккан. Алдында санарлар бар. 2021 кыймылдаткычтын көлөмү 2.2, турбина, турбо дизель, 39 000 километр чуркаган. Так, алейкум ассалам. Аркасынан да санарлар, LED стоптор. Полный комплектация, комфорт. Так, көзгө көрүнбөгөн аймактарды башкаруу баскычы бар, электро күзгүлөр, жаңы логотипте. Санарлар 43 мыңды көрсөтүп атат экен. Жүрүпсүңөр да кичине кыйлада. Так, электроручник, автохол, драйв мод. Так, 9 орундуу. 9 орундуу экен. Бул жагынан да мынакей 3 зоналуу климат экен да. Баасы канча болду эми? 39 000 доллар. Ушундай Carnival. Андан кийин Lexus GX 460 санарлар 2009 4.6 бензин 32 800 доллар. Басы дөңгөлөктөрү жайкта. Андан кийин жакта Palisade, Hyundai Palisade. Санарлар бар, 360 градус камера. Дизайны жакшынакай чыккан, повторитель поворотан. 2021 кыймылдаткычтын көлөмү 2.2, турбо дизель. 5700 бе же 57 бе? 5700. Онда даже обкаткадан деле чыга электей го. Ушунда Palisade 5700 километр чуркаптар.
көзгө көрүнбөгөн аймактарды башкаруу. Так, бул жакта жол чейин ичинде жүрүү, адаптивдүү круиз контроль. Мындай көзүмдө көрсөтүп коеюн, 5728 километр. Отургучтары аябай калың кожада, сапаттуу. Эми ушундай полицайт корейстердин мындай жакшы чыгарган жол тондогустардын бири десек адашпайбыз. Баасы канча болду? 49 миң доллар. Ушулар болду? Болду. Болуп туруп жакшы сатып алдык. Биз да ушуну менен видеобузду жыйынтыктай беребиз. Мынакей бир жерден туруп алып эле маалымат бере кеттик. Азыр кийинки чыгарылышыбыз ушул орус унааларды тарта кетебиз. Өзүнчө бир видео кылып, аны дагы көрүңүздөр. Сиздер баягы күткөн форматта видеолорубуздун бардыгын чыгарган аракет жасайбыз. Лайк басып, комментарий жазып коюуну унутпаңыздар. Каналга жазылып коюңуздар. Айтмакчы, TikTokка дагы жазылып коюңуздар. Ал жакта кыска нуска кылып туруп, видеолорду көп жүктөп турабыз.